Chari hermano, kanga kaparsanya. Ari hermana, kay programancha kaya rikong kanya. Dios manta. Uy, arikona. Dios pa huawan kuna kamana maikempes aswa atiniyokcho. Buenos días, hermano Inocencia, y más tintas ya que está hina kashangi. Alien pues hermano benigno. Hamsharagan jablikun iskay lunastari. Hinganagsa. Oh, no kata respetangi. No, aso important. Nis pa hinganagsa garjayment ukshani. Janda maygan punita importante kama zona pura pere nis pat ukshani hermano benigno. Ay papatapeka tiayan tarit autoridades canco, comunidades peca corregidor, auxiliar ninco, chaymantata juntas comunales, chaykuna autoridades canco paikunaka, mais mah atinio paikuna kalyanku tarit, chaywampes no kanjak kay pachapi tukkoy runaska, aswa importante no kanjak kanjak, sapawak ninjak may importante kanjak. Tata disnin pahre chanda maygan haso importante kashamari. Kuna kachaymanta kuna dia parlari kusoncha. Kunja haber kuna oyarisoncha chay Pastor Dionisio. Primach pasal kachayta oyarisoncha. A ver, munasketay warmisitay. No ka oyarisarkan ni Pastor Paklidi Kastanta. Mais mahtapuni parlay ko siyang arizonasmang. No kanchas mana min karikosong wasin chekpi. Mikuta sumahway kurbuahan Pastor Wankuska mi kurikusong. Chaymanta tapay parla payari osoma. Are, esposo, wahyari kuna mikuna tuay kurwas mikusonje paya son importante gay parlay gunawan pa. Pastor, no kay komunay ko kanta min karikuita ari. Amoria kay chawpi punchay nesta almuerzo ta esposa iway korpuan kachay pinikurikuson chachaymanta kamunay ko punikam parla payari na way kota. Ay, hermano, no sa kunin no ka kaming karikuwatay ka. Asbelito, alistay misata chay misaban platos tao, karashi cucharas tao, mikukusan si Pastor Jamunganya. Ya mami. Esposo chay misat arreglay hamshani, Pastor Jamunganya, punguto kayamung arimana yung justenji. Joje kita tas misa patam chura ito may yusonji. Ya. Kay kunitang nokaka kay talistar ko sa kay misata pichar ko sa liempujar ko sa kay silastap sumahta. Churara sa chukuri ko nanjis pa. Pastorin tsaka aswang sumah. Importante ari pay parlay ko asun tsaka tatadis pa palabranta. Chay punguto kamisanya. Asbelito kicharin mi Pastor Jamunganya. Ya mamá y risak. Buenas tardes, pastor. Pasay kami, pastor. Buenas tardes, waway. Ahorita mamá y papá soy de Taibnich Kasha. Vamos a me visita. Tatay kita, mamá kita. Mamay, pastor, kayamunya. Ya, asbelito pasachim. Alien ponja Pastor, kay sila patap chukurit ko. Buenas tardes, pastor. Wala tapon amunki. Teri ko kay sila pastor kay kunta mi kota char kutsanya esposita kami kora kusuncha. Wala tapon amunki siya kay kunya po ni pastor. Asbelito, zengres kut apay ni Samo. Tumarak siyang alista na igama. Ya mamay, kay refresquito. Pastor, tukuy runamanta. Aswan, atiniokchu, kanki pastor. Ay, waway. Jesucristo pe crees kuna okopeka. Mana pipis asong atenio hakancho. Tokoy ninja, uklehya kancho. Ay, kawaw, ahna taban tapukon. Iwahtin sin tapukon sa ari. May curiosity chari, Pastor. Entonces, ahna ka, Pastor, tukoy ni iguales kanji. Mana pipis kanji asong hato alto kawas nga. Ari hermanay, intirong warelya kancha. A ver, hermana Inocencia, imagina rechazón que chay Pastor Dionisio
parlariskan. Are machay kusata parlaykun are tukuyninch importante kanchi nin mana pipish kay pachap uqllaqa importante kanchi runaqa nin tukuyninch Tata Diospi creeqkunaqa importante kanchi nin astawan hatunqa Tata Dios ninqa. Ari, ahinata ninka Tata Dios pah palabrampi kay Proverbios libropi usakat agapi chunga 15 chillayninpi Tata Dios ta manchachikuyqa saqra kaq chiqniymi hatunchakuyta runaykachayta saqra ruwayta llullasta ima nuqaqa chiqnini nispa nin Tata Dios pah palabran chayrayku creeqkuna ukhupi ni pipis yuyananchu tiyan aswan atiniyuq kasqanta waqkunamanta nisqaq. Wawqi, wakin runakunaqa hatunchakunku yachayniyuq kasqankurayku kapuyniyuq kasqankurayku sumaqta takita tukayta ima yachasqankurayku chayri iglesiapi ima ruwanayuq kasqankurayku. Wakin hermanokunataq pisipaq hawanku chayraykutaq paykunaqa yuyanku chay hermanokuna paykunamanta aswan atiniyuq kasqankuta pichus chiqamanta yachan Diosqa tukuy atiniyuq kasqanta chayri kumuyuq sunqupuniraq kanku runa masinpaq nita haykaqpis hatunchakunqachu. Diosman chimpaykuspa mañakuna yanapawayku hatunchakuy huchata chiqniyta imaynatachus qanchikninki hinata nispa. Hermana Inocencia, listuña chukanki o versículo ta yachakunapa. Ari hermano Benigno, listuña kani yachakunapa. Kunanta yacharikusunchaq kay Proverbios libropi pusakat agata chunka 15 chilayniyuqta Tata Diosta manchachikuyqa saqra kaqta chiqniymi hatunchakuyta runaykachayta saqra ruwayta llullasta ima nuqaqa chiqnini. Nuqañata yacharikusa Tata Diosta manchachikuyqa saqra kaqta chiqniymin hatunchakuyta runaykachayta saqra ruwayta llullasta ima nuqaqa chiqnini. Kunan tiempo Dios te yupaychanachi, hermano Benigno. Ari, hermana Inocencia, Dios te yupaychanachi. Kunanta yupaycharisunchi kay qumiri minariumanta kinsapacha iskaychunka qanchisniyuq yupaypi. Kusikuyniyuq minkanku waqcha almayuqkunaqa hanaq pachapaykunaqta Señor Jesus chayta nirqa. Kusikuyniyuq minkanku limpu sunquyuqkunaqa Dios ninchaqta rikunqanku may hatun kusita kanqa. Kusikuyniyuq minkanku limpu sunquyuqkunaqa Dios ninchaqta rikunqanku may hatun kusita kanqa. Kusikuyniyuq minkanku limpu sunquyuqkunaqa herenciata hapenqanku haqay cielo llaqtapiqa. Kusikuyniyuq minkanku persigisqas kaqkunaqa hanaq pachapaykunaqta Señor Jesus chayta nirqa. Kusikuyniyuq minkanku persigisqas kaqkunaqa hanaq pachapaykunaqta Señor Jesus chayta nirqa.
munasqa wawqi, munasqa panay, anchata kusikuyku kay programa uyarisqaykimanta. Aya kay kiki horasta kutirimos pakayasqaykuta. Kay programawan Dios manta. uyarikuna.